So ejo ku munsi w'ejo nibwo twashize amatike hanze, and we're hoping ko you guys are buying tickets. We're seeing it. Turi kubibona kandi thanks for the engagement. But we're here kugira ngo first of all to be launched officially, and then also to give away some gifts. Murabizi ko turi mu bihe by'impera z'umwaka, iminsi mikuru itandukanye, hamwe rero n'abaterankunga bacu batandukanye. Ntabwo twibagiwe mwebwe shuti y'abafana bacu dukunda cyane, ndetse n'abaterankunga bacu turi gukora ntabwo babibagiwe. So we have some gifts for you, ku bibazo biri bubazwe ndetse bikabonerwa ibisubizo biri buturuke muri mwebwe. But I need to be able to actually kuza gusoma ibisubizo. Let me see. Okay. So I have a question. I feel like by kuvuga sound it has. Really? Are you sure? Sound muri kunyumva? Really? Okay. So nkuko mbivuze, I think turagenda twumvikana gahoro gahoro. Mfite ibihembo bitandukanye, mfite ibihembo bituza muri Techno. But before I even go there, I want to speak a little bit about the journey yo kugira ngo tugere ku rwego dutanga iyi album tuzatanga ejo muri tariki ya mbere z'ukwa mbere. Hashize hafi imyaka like 4 or 5 years do promising abantu album. Ibihe bigene iki kintu nshaka kubaza. Dufite nk'amatike 10 dushaka gutanga, ariko harimo amatike abiri ya Techno. Yeah. Washaka kubaza? I think we should have you right now. I think reka twakire umwe mu bayobozi ba Techno bagiye ibibazo babaza, ariko bitaho bihuriye n'igitaramo kugira ngo by'ukuri dufashe abantu bashobora kuba bafite ibintu byinshi bategura gukora end of the year, ariko ndaba byabavangiye mu bushobozi mu kuba baza mu gitaramo. So Eddie, let's have you. Do you wanna wicare nka kwinebe? Yeah. Sure. Let me stand. Okay. You're the king. All right. Hey guys. All right. Welcome, Eddie. Ngiye ntabwo ntinda. Niba uri umukunzi ngende kuva muri Techno, niba uri umukunzi wa Ben, uri ukuvuga ngo uri umukunzi wa Techno. Yeah. So Techno ibazaniye amatike. Yeah. So ntabwo turi butinde mu matike, turi bubaze, turabaza ibibazo bitatu Ben. Yeah. Urabaza ku kijyanye n'igitaramo. Yego. Ndababaza ikibazo, ibindi bibazo bibindi ndababaza kimwe ati nihe promotion Techno ifite muri ku kwa 12 turi running right now. Yego. Yeah. So kugira ngo ubone itike, sugenda kuri page ya Techno usubize ku ifoto ya Ben twapostinze right now, tuyipostinze mu kanya kubera iyi live. Yego. Genda kuri page za Techno usubize Yego. Iyo promotion ni yihe. Kuko ni numara gusubiza ikindi cya kabiri nihe telefone Ben akoresha. Yego. Nayibayishe ko ni nayo twikoresha live ubu, nayibayishe kugira ngo so niba iyo telefone Ben akoresha uyivuge n'uyivuga, first come first serve. Yego. Uza mbere niwe, kandi gutsindira itike ndeka mbisubiremo. Following the Techno, numara gufollowing. Ushobora gusubiza icyo kibazo, ariko twasanga udafunga ni muhembe. Correct. Okay. Following the Techno, numara gufollowing the Techno usubize. Okay. Abantu bashinzwe imbuga nkoranyambaga za Techno bazakwandikira bakubwira uburyo uzabona tike yawe. I think that's all. Ari umuntu ugitsinze none ari umuntu wanditse ngo Ben akoje kamutari. Umuntu ugitsinze nagiye gusubiza nagitsinze ari akantu yibagiwemo. Kubijyanye n'igitaramo rero, yes, Ben babaza ikibazo kimwe. Kubijyanye n'igitaramo nacyo baragisubiza kuri Techno page, right? Hariya kabisa. So ikibazo ngiye kubaza nacyo muraga foto yawe. Right, ikibazo ngiye kubaza nacyo murajya kuri Techno page mugisubize ku ifoto ba postinze nonaha, and then nkuko bivuze first come first serve. So ikibazo ngiye kubaza kirabaza ngo
kirabaza ngo indirimbo The Ben yasoranye na Kivumbi yitwa gute? Indirimbo The Ben yasoranye na Kivumbi kandi nayivuze indirimbo ngiye gusohora na King Kivumbi. My guy, shout out to you, bro. We made a hit, bro. Twakoze indirimbo idasanzwe, by the way. Indirimbo idasanzwe. So indirimbo nakoranye na Kivumbi igomba gusohoka mu minsi mikiri imbere yitwa ngwiki. So izina rya icyo kibazo muragisubiza kuri Techno page right after this live. Nuvuga ngo nyuma y'i live murajya kuri Techno page muri ifoto bashizeho musubize ikibazo and first come first serve. Following nimwe bagiye ku following. Thank you so much. Oh my god, thank you so much. All right. Aram nshaka kujya kandi hari very important. Hari ikintu twabashije tujya gusohora indirimbo yitwa Plenty. Can someone no, one day kuri phone yawe ukajya kuri YouTube. Ndashaka ko dusubiza twatanze cyo nakwita nka twabwiye abantu ko umuntu uzakora comment izagira more likes tuzamuha igihembo igihe twasohoka Plenty. Ntabwo nabyibagiwe. Sibyo mega ntabwo nabyibagiwe. So ndashaka ngo right now ikindi gusa icyo tubugendereho nabonye some of my friends bakoze comment kandi bafite ama page akomeye cyane, so therefore bagize ama likes menshi nka cheetah ntabwo uri mu bantu ngomba guhemba. Cheetah magic nagarimo nabandi batandukanye. So go to YouTube tujye kuri Plenty. So tujye kuri YouTube tujye kuri Plenty hano twese hamwe turebe comments yagize likes nyinshi biraza kugorana ariko nkuko twabipromisinze we have to make sure ko tubisoza. Tumaze bisi tokora live ku live ndashaka ko tuyikora mu byukuri when you have it ready. Huh? Shadow 250. Let me see. Like nyinshyi. Nuvuga ngo itari ya cheetah ko cheetah niyo papinza hano hose. Ya cheetah arabamurusha. Shadow 250. No. Kuri. It's better. Shadow 250. Ikandebe. Natural guys. So itwa Shadow 250. So when it was Shadow 250, if you are live with us right now, please just remember abantu bakuzi badufashe tukulokalize tuguhe igihembo cyawe. I think twavuze abantu batanu. So he's going to be one of them. Cheetah ntabwo twamushyiramo. Cheetah ihangane kami. Cheetah ntabwo ushobora kujya muri Cheetah ntabwo ujya muri kuko ufite nimero kabiri zari Cheetah tuzaganira ibindi. So Shadow right wamunyandikiye ahantu kugira ngo tuze. Okay. Namwanditse. Shadow 250 ibihembo rero ni ibihembo byiza. By the way abantu turi guha ibihembo by the way kuri gahunda ya kuri Plenty. Second is Jean Paul. Mwihangane mugurira abantu. Jean Paul niyo nkuru. First one. No wa mbere. Niwe wa kabiri. Jean Paul niyo nkuru. Afite 1k. 1.1k. We Cheetah muri. Hatari mu Cheetah. Aratwica kwihangana. So Jean Paul niyo nkuru. Ariko tuzaba identifying gute. Tuzamenya gute ko bashobora kuba Jean Paul niyo nkuru batandukanye. Kandi bafite n'ama ID ariho. As a screenshotting a message no way as muri inbox yawe. Cyangwa tuzareba ukuntu niduhura nabo tuzareba ko iyo konte yabo kuko ariyo ngiyo username yayo. So Jean Paul niyo nkuru ni wa kabiri cyangwa se ari muri batanu twahisemo. Turi gushaka bagomba guhembwa. Kenshi iyo tuvuze ibintu nibite biba abenshi bagira ngo twabyibagiwe ariko ntabwo twabyibagiwe. I think ni kwa kundi isi ikubyiga igatuma uba busy ariko I think this is the time tugomba guha abari ibihembo twabahitiyemo twabapromisinze. So uwa mbere ni so dufite babiri so far. Shadow. So number 3. We have another one. Uriya Jean Paul niyo nkuru ni wa gatatu. Okay. The wa kabiri yitwa Method. After 1.6 methodic.
Ho. So method METHODEAK. When you went when I went in top 5, en fait nta nubwo dufite ngo number 1 number 2, we just wanna turashaka guhemba abantu bose ko ari batanu, and badufashije BS Musica. BS Musica. Yeah. BS Musica is among the top 5, so number 4. So we're gonna pick the very last one. Arundi yitwa Yago TV show ariko Yago fish. Hey, really? After Alex Nyinshyi? After 1K ariko ntabwo ari Yago. Ariko ni so ugiye turabyitwara mu gute kuko nimba kuko abantu nk'abacita abantu nk'abayago, those are big brands already, like, you know, but ikintu cyose bakwandika cyagira likes, of course. That's not Yago official. Ariko urumva yakoze trick yo gukoresha izina ry'umuntu uzwi, so let's find someone. Oya shaka undi usimba wise Yago. Okay. So uyu Donatien ariko ari Burundi afite 500. Donatien ari Burundi afite 500 likes kuri Plenty. Kubona rimbonye yari Titi Brown ariko Titi Brown ni real account ye. Dufite aho tuzahurira Titi ihangana. So ibi kenshi tubikora mu by'ukuri muri rwego rwo ku giving back, ntabwo tubikora just because dufite cyangwa se, you know, tubikora mu rwego kugira ngo umuntu yumve ko we appreciate the love, whatever ikintu cyose mukoze kijya kundi baza imitima, ntabwo tubifata, you know, I think abarundi baravuga minenega, right? Ntabwo tubifata nk'ibintu bisanzwe, tubifata nkaho ari ibintu tugomba kubaha forever. So niyo mpamvu yo ngize amahirwe yo ku giving back, especially ku bafana, ku bakunzi badukunze for all these years. It's an opportunity for me to make sure ko bikora. So dufite abantu batanu twabavuze, ariko uwi Burundi ntabwo tumuvuze izina. We Burundi? Okay. Amugushakire. So if you heard your name hano ukumva ko uri muri top 4, make sure you DM me cyangwa se tubyoroshye. Cyangwa se Techno. Usha yeah? Techno no wundi. Techno byagora reka ngwereke. Do you mind dutanze nimero yawe? Alright. You sure? Yeah. So tujye gutanga nimero hano. If you are among the top the 5 people tuvuze batsindiye iki gihembo, iyi nimero murayandikira, but then make sure ko ufite Donatien from Burundi. Niharirizwa Donatien from Burundi. Shout out to you. You are number 5, or you're among the 5 people batsindiye kuba muri challenge twatanze ya kuri Plenty. So mu byukuri that's finally tugiye gutanga ibyo bihembo. It's been a while, habaye byinshi bitandukanye, but finally tugiye gutanga ibyo bihembo. So iyo nimero iraba 07. So nimero turi bukoreshe kugira ngo to making sure ko abantu bahabwa ibihembo byabo barandikira cyangwa se barahamagara 0782 23 07 78. Yeah, 0782 23 07 78. So make sure you text that number, make sure you call the number. Kabisa nugira ikibazo, we'll make sure ko igihembo cyawe kikugeraho and on time. Thank you so much, guys. So let's go back to the concert. Dufite igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Dufite abahanzi batandukanye tuzaba turi kumwe, dufite ama concept atandukanye agize igitaramo, dufite bandi zidasanzwe, dufite surprises zidasanzwe nyinshi cyane. I want to see how ready you guys are. Like ndashaka kumenya level yo kuba ready muri hotu. You know? Let me see. DJ Brian, shout out to DJ Brian. Shout out to you. DJ Brian. Let me see. We have so many comments here. Oh, people actually came back. They lived about almost 2,000 before connection up far. These people are amazing. That's good to do here. Amatike.
So ubundi ikindi kintu nashaka kuganiriza ku bantu uyu munsi, ticket system bitewe n'ama connections aba buri munsi agoye, ari igihe bigorana, so twashizemo uburyo bworoshye nawe bwo gutuma abantu babasha kujya kugura ama hard copies. So ama hard copies rero amwe namwe murayasanga kuri station ya Tekno iri ku Gisimenti, andi ma hard copies murayasanga kuri station ya MTN iri i Remera, ndetse no kuri Chic, right? Yego. So turiho turashaka korohereza abantu kugira ngo aho abantu bakura amatike, kuko abantu benshi bashobora kugira wenda ibibazo muri network bisanzwe biri kugenda bibaho bitewe n'ikirere, so ukaba wakwifuza kuvuga ati nihe nakura itike hard copy kugira ngo mbe nakwitabira igitaramo. So twabyoroheje, turashyira amatike ama hard copies ku ma stations agiye atandukanye yaba Tekno cyangwa se MTN, and make sure you go there and get your ticket. Izi ngeri zose ama VIP, nanakonsi abantu cyane ku getting the ticket as soon as possible, kuko ejo twashize website ya ticket hanze and tickets are flying like this. Tickets ziri kwihuta, so make sure you grab yours as soon as you can before it's too late. Yeah, right? Idahari ya mtkiwadio Tekno ya dufasha twasha station ya matike ma hard copies. Yeah. Yeah, so amatike ama hard copies dushobora kuyasanga mu mujyi, dushobora kuyasanga ku Gisimenti, ahantu hari ubwo ndi kuvuga kuri station za Tekno, dushobora kuyasanga umuntu usekeje ngira ngo uramubona n'umuntu witwa Dumba yagaraki Dumba agira akavuyo mara isi nijoro. Shout out to Dumba, man. And first of all, let me give a shout out to every content creator, every blogger, buri muntu wese ugira umusaruro mu gushita fari muri industry ya entertainment cyangwa se muri creative industry. So shout out to you. Ntabwo nabavuga mwese mubarangize, but you guys are muri aba game changer. So we ni byinshi twavuga. So amatike twavuze ko twakora kuri stations za Tekno zitandukanye, za MTN zitandukanye, kuri Uncles Kicukiro,